جبو پاخشی هوای باجار دیروک و توریزم میدیاتا مردینه خباتین گازا سروشتی دوام دکن حتی نها گاز گیشت 22,300 خانیه جبو کو گازا سروشتی بگیش هر خانیه خبات بینابر دوام دکن نمدیادا ناوچه مردین شارداری و شریکا غازا سروشتی خباتین غازی دکن جبو که هوای باجار دیروک چند و توریزم پاقشتر به غیرت دیکن. ننافچه لحمو تاقام به تمامی 172 کیلومتر بوری غازی هاتن بجی گیره. حتی آنها جبو 22,300 خانی غازا سروشتی هات داید. نها جبو که غاز بگیج هر خانی و کارگان خبات دوام دیکن. جبو جهندن 3 کیلومتر بوری جی تیرا قستد. İsacı dora 8 kilometre me işkil vedi. Gölcük Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orta Çarşı Mahallesi, Ulu Cami Mahallesi, İsal me var çarbolga şoğlun. Gölcük Mahallesi hem şoğlun. Gölcük Mahallesi hafti kam tede na uji işe ve de rojdi, pazar rojdi halas be. Velati بهاتنا غازا سروشتی گله کیف خوش بود. قال ممنون من ودوغال قاساتيه ومالا وسط جريافا بري صوبابو بري كومربو بري ام بهدلي بون مالا وسط جريافا ان شاء الله يسلم مي بيخن متي والله چقا ilerleme çebe be bacar hoş be keyfa mati icdara خلاص be soba خلاص be jikshana kholi خلاص be temizi çed be لحتيك قالك باش وفي دلي وقالك مكمل ام شنو بيجين يعني جي شتر هواها هم خطا ناو باجر هم جي خطن جبو خانيان جيتين دانيل